Roja 68 Nîşen ji rojnivîsa Hogira me kal Suuda me mêze bikin. Ji serê şer heta roja çil û nehan me mizgeft û minara qurşuniya dîrokî parast. Piştî 64 rojan jî êdî dêr û quleya çingoya ya katolîkan diparêzin. Silav û rêzên şoreşkerî. Roja heftê û pêncan Piling Di roja heftê û pêncan de hew firinek di destê me de mabû. Me li vir nan lê dixist û carna jî têde xwarin çêdikir. Hevalê ku li wê derê bûn, hema hemû yên birîndar bûn. Ji ber çûyîn û hatina firinê zêde bû, dijmin ew der kişf kiribû. Dizanîbûn em li wê derê nan lê dixin û xwarinê çêdikin. Piştî famkirinê bi hawayekî howane êrişî firinê dikirin. Hevalan li gorî wê êrişê parastina xwe ya firinê dikirin. Dizanîbûn firin jî here ew ê birçîbûnê bîne bi xwe re. Ez berpirsyarê wê mevziyê bûm. Gelek cihê der û dora me hatibû rûxandin. Her ku awahiyek û kozika me têde hebû dat rûxandin, me jî mevziya xwe bi paş ve dikişand. Êdî cî nemabû ku em paş ve vekişin. Êdî di asta dawiyê de bû. Êdî an em ê şehîd biketana yan jî me yê firin teslîmî dijmin nekira. Dijmin bi nezanî xaniyên der û dora me rûxandin. Molozên der û dora me êdî ji me re bûbû kozikên xwezayî. Me jî di nava wan molozan de nobert digirt, kozikên xwe zexmtir dikir. Ji ber molozên pir êdî tankan nikarîbû der me bixista. Ciyê me zêdetir asê bûbû. Me li firinê her du roja carekê torbeyeke arvan dikir nan. Me wê rojê nanê xwe lêxist. Êdî tarî ketibû erdê. Ji her mevziyekê hevalek dihat û nanê xwe li gorî hejmara xwe bi birana. Hemû embarên me yên kûtan û erzaqan hatibû rûxandin. Bilî nan tiştek nemabû. Hew nanê tisî hebû. Wê rojê piştî me nan belav kir, min ji hevala re got werin ez ê îro ji we re xwarineke entîke çê bikim. Hevalan ji ber nanê tisî dixwarin êdî xwarin ji bîr kiribûn, hema min jî bi dest çêkirina xwarinê kir. Min tawa danî ser tûp, rûnê xwe xistê. Min hinekî rûn sor kir û min ava firinga jî avê ser, ew tev da. Paşê jî sawar bera ser da û min dawiyê jî debokek turşî bera ser sawara xwe da. Min av lê zêde kir. Qansî 10-15 deqeya me ew li ser tûp hîşt. Paşê danî ber hevalan. Hemû hevalan bi îştiheke mezin xwarin. Nizanim xwarin xweş bû yan em gelekî birçî bûn. Dijmin ew qas der û dora firinê bombebaran kiribû ku ji ber wan hemû kes li wir sax nemaye. Zivistan sar bû. Me nikarîbû ji xwe re agirek jî pêxista. Hema bi bombebarana dijmin hin cî qir û qafên malan dişewitîn. Agirên xwezayiyên şer pê ketibû. Ji ber agir bi destê wan hatibû vêxistin, wan jî müdaxaleya wan deran nedikir. Wan rojana dijmin hêzên xwe yên herî hilbijare anîbûn Sûrê û gelek pesnê wan didan. Wanê ku rengê kumê wan sor bû gihîştibûn Sûrê. Saet berî nîvro dora dehan bû. Ber bi mevziya ku hevalê reşîd têde bû hatin. Mevziya wan nêzî firinê bû. Serpêlê dijmin deriyê xanî hatibû rûxandin vekir û qêriya. Nerevin ez ê bibim ruhîstînê we. Û paşê dest bi guler reşandinê kir. Hevalê reşîd an jî serhildan guleyek ku ji dengê wan hez nakin xwediyê wê çekê û dengê çekê bêdeng kiribû. Em bi dengê sîlahan gihîştin mevziyê. Hinda hevalê reşîd û me jê pirsî ev çi dengê sîlahan bû? Wan jî ji me re got. Yekî got ez ruhistînim ama ez dibêjim ruhistîn ji wî biecî û ruhê wî girt. Em hemû keniyan. Min xwest biçim çeka wî ji ser wî bigirim. Dema min termê wî dît ew li dawiya hewşê bû. Lingê wî di aliyê derve bû. Hema serê wî li aliyê hewşê bû. Ez çûm û min hêdîka sîlaha wî kişand. Çeka wî melezek xweşik bû. Wê êvarê hemû tîviyan qala wî serpêlî serbazî dikir û pesnê wî yêm derewîn didan. Nizanim çawa bi lehengî şer kiriye, nizanim çi qas xelat girtiye û tew ser de jî fermandarê tabûra komsoran bû. Röportajek bi hinek leşkerên wî re jî kiribûn. Wan jî ji bo tolhildana serpêlê xwe sond û qisem didan. Wan nizanîbûn êdî çeka wî di destê serê sibê me dizanîbû ku ew ê êrişî ser me bikin. Ji ber wê me ciyê xwe kozikê xwe zexmtir kir. Pir derbas nebû. Dengê wan dihat û digotin. Önce sen gir. Ew li tu derbas bibe. Êdî jî digot. Hayır önce sen gir. Ben canımı yerde bulmuşum. Na ew tu têkevê. Ma min canê xwe li erdê dîtiye. Paşê wek berazan ketin hundirê hewşê. Me hema guler reşand ser wan. Hinek ji wan ket erdê, hinek jî paşpaşîko paş ve reviyan. Piştî hewş xalî bû me dît ku sê kumsor li erdê pîja dirêj ketine. Hevalan gotin. Çi bûye?
من گوت لاو و برازان کمسور جی گولیان در باستکن ام بسروان و بچن چاوه من چک سروان بو چک وان گلک بدو بون من چاوه خو رشکر و آلیه وان و چوم جبو سلاحین سروان راکم از چوم سروان جبو سلاحان راکم من نزانی بو کو یک جوان برینداره چاوه من چاوه یکت من پیله تتیکات وینگه کر هما وی دمه سلاح من کو جسر سر پیله وان را کربو بمره ایخانت کربو و قلپاوت بو برینداره کمسور پیله تتیکات وینگا دسته خود کر و گلال من رشان یک لسری من یک جی لنگه من دا از کتم عرده لعرده دریج بو همو هوال قیریان جبو آلیکاریا هوالندن همو هوال جیجدر و دورا من هاتن جبو جنازه من راکن گله برا سر قسیسه من ددان جبو به باندور بکن وی قسیسه من یک کمسور دو مریین وان این مترو یک دوری منه و نزی قسیسه منه وی وان هر دو مریجش خواه را کر کوزک و لاش وان کشان سر خواه خواه بنه وان بجی کر و بقیرین آلیکاری دخواست لشکران دگود قومتانم دایان سری قرطارacağız. فرماندار ما برخوا بده امی تخلص بکن. هما لشکرین وی نویری بون. سری خوشی جکوزکان درخن. وی جچریوان دکر و دگوتن. نه زمان قرطaracaksınız. کره قحپیان هونه کنگی مخلص بکن. و چیر ددومان. هوالن من هاتن. من را کرن به هیویه که بگینن رویره. هوال سرخوابون معاوه سر ملی خواه توا بطانیا کل من پیچابون. هوالن دن دکوزکه دم مابون. دگوتن تقز لازمه کو افسر پلی وان ساغ نفلته. پین شش هوالان دکوزکان ده خواه باش بجی کر. جبو نیله کو لشکر وره بریندار خواه ببن. سر خواه تیخن حوشه. هاو دنگی وان دهات. لشکر کی قی چعوی خواه رش کربو خواه سواره فرماندار خواه بریندار ببه. هوالی کو رایشتی بو چکا من خواه سوی بکجه. پلی تتیکه کر اما گله نتقیا. هوالان فهم کر کو تونگا من قلپاویتیه. و نتقیایه. جبروی من ویه بریندار نکاری بو بکشتا. هواله من 4 ساعت خال بر وی برینداری سکن آندن. و نیشتن کو دجمن وره برینداری خواه ببه. دناوا 1 ساعتان ده گلک لشکران گلک جاران چاوی خو رش کریه و خوستیه کو وره وی خلاص بکه. هما هر جاره یال ننگه خواه یا جنج دسته خواه بریندار بونه و به پاش و بکشیانه. هفالان جی گلک بومبه آویتن سر ویه بریندار گلر درشان جبو جانی وی بگرن. هماش ترسا جانی خواه خود بنی لشکرین مریده وندا کربو. تشتکی لی تسیر ندکر. گلکیش جانی خواه حز دکر. پشتی 4 ساعتان بریکو بجحمه دیسا قیریا و ایجار دگود. بانا سمامı getirin. Şmırra semayı binin. Leşkerin viyen لسر pişt divaran de qiriyan u digotin. Kardeş bizi bırakıp gitme. برايو منهيلو نچه ولا قارداشي وانجي چو جم قارداشي واني دني از نهال الجور لهواني خو تماشا دكم و بموار بريندار دبم بريندار دكم شهيد دكوم و دكوجم اف چيروك جپرتوكا روجن برخودان يا سوري يا حسيبيانلج و بدنگ حسيبيانلج هاتيه خوندن سلاو و رزن شورشكري 25 07 2024